ole sirtu zong zong te chibei vek ule ke hi bilal ram nga ka kania tu changno dok congress committee a media department a secretary kania kabulami hi pu arlal hun moya ania tu changno dok congress committee a chairman nilayani yo hei kan thil ti tur hi mi puilama tangan norna te thil fel hel tam tak nin kan ria heng bizir chang tur hianin kan han kalania in pujarilal mon puya YouTube channel nei tu le VLS local channel en kol tu ni bok hi media lam an ni angin men cover sak turin tan som roi maya anin hong takle thal taka thil ti turte minan ti sakawang hianin achunga po lom thu kan soi ni bok sela heng hi inti mol photum na le thil midang va kherna lawin kan tu le fate thalai lo lom zel turte ta na ro tling tur ani awangin hei hi thathei ang berin omse kan ta vek ani ti ria in chumin nei turil rupu chuan helai hi kan thei chin le kan phak tok china hanjir chen kan tum ani midang va kherna kan tum ani kherlawa thil tha hi omse a thathei ang ber hen kan khotlanga hian hei kherlo po hi ni se thil dang dang po ni se kan ta tur vek thoni wangin hei hi neila asiam tu le thok tu pon tu teng ril ru po chu pu ila tikha kan du dan ani te ha kan soi phot ange te tu te si bai mule ya kan secretary khan media secretary khan aron sai to ke hi chairman kan a ye hi hilai kan thirang khian kan huang khian khazol molbom grass kan thara te pavilion kan han nei don ani estimate amount po hi noi zathum samsari pakhat ni in kan ria ana work sa hi MNF block lamte khoini in kan seboka pavilion kan nei thadon via ra kan fiat line ma se khi ta tuna kan huang khian gallery lama alaya banlian pali an ania khi district football association for to telam te poinan ngai mo khop maya an mita mim khop maya chulam chu zirchiang turin kanan kallania kanan envela a structure hir vel ki chu atha khop tin kan sia khozol khotlang tan ro tling nin kan sia ma ro chu an tum mi pui ta thir nalam turte feel lai tak ban lian tak mai a cha zong po fit ni don anga cha khi kian an ding ro mai nia khi mi puiten nakina e khwalian te tan po a thu than za thak deu tur le engemo enge in khela a gol lai mo engemo zat kha a hlia dona chu thalawan ti deu bok nen ti hian kan tang sia kan khotlang kan tang sia kan thatlan na tur jok te kan zawai kan lungrol na tur jok te ani be sein ti hian kan han tlo ani kan feel te po ti hian aron fencing hian khimi gallery tang anoi zo ka tang thai ki chon fencing hian in khel la chunga mi te atilang kim thei lo ani chu bang chon emi asak dana hi a thok chun thok thakop pin ka ria amaro chu chen lai hi ro hi chon sei se la kai ta dewa chulai te chu ke ni media team ten kan han bel chiang in kan han zir chiang ve ania eng poni sela tuna kan sei sel na te mo kan han en na kan han bi chen na te mo hi midang kan sei sel na te engemo lam ni lavin va in kherna lam ni kher lavin thil thazok a chho theina turatan naki na kan ro tling tur atan kan dua tin kan khotlanga po kan minister te achang tu minister te tan po han thut za thak khop deu thoin om ni in kan ria chulai te chu a that theidan ber tur te kanan ngai tuak amuna te kanan thruwa a view te po kanan thir kwalvel boka chuta chuan achang tu minister tan po nuam tak le ha dam taka thirani theina tur tanin
le king ban pali o mataki kanan ngai mo mania chu tuna tun kan malo ka hian MPL se round 7 Hikazol district hian a thleng dor ania chumi a chuan MFL lampang te poin than ti rualin khila kan khwal lian le mi poimo tak tak ten miron tlo dona chunga te chuan za thlak le kimki taka kanom lo na turin ti hian kan lo han thot lok kan khotlang moi na turte kan zawaya kan lungrol tla na turte in kan han en ani zo ka ti hian ra tha chho sela kan khotlanga thileng po aloron thleng zelang heng building kherlo po engemo aloron thleng zelang chunga chuan a thaber kha keini thangthar te hian kan du to mana pavilion chia luat lak lo toilet te dressing room te chelutuk angkha kan du to lo ni tuna tang chuan thil chia le mi hlui hlon tur thil lang chi sei sel kai lutuk ang chi te kha keini thangthar chin ho hi chuan kan du to vak lem lo ni ti kha a thlir tu zong zong ten min lo hriat saksela ti kha kan sei du ve hrim bak hian pavilion lam kan sei zawa a grass lampang te po hi sei chung zum ta zelila ti hian tournament vai khat kha om ve a pavilion te a fila te honani ma hawin ti hian tournament vai khat ai day tournament kha kan mang ve ania ta kan team som ni anoma match sport tam vak lo ni amaro chu ti hian meli a hlui deuh tran tlat maya hemi chung chang a hian a grass a hi a thaber chi hi kan chang kan dong chia lo nge moni te kan han tia pavilion te so ai ti ka hon tur nge nia ti po la shet lo ni la ya hetianga kan grass te poina lui mel an ron lang chok tan tamai te hi in tiam na lam ngai na tu te tan chuan a rel runat thlak le meya hei hi thu nei tu te le helama mo phurna la tu te poin en fe in ngai tu na thar siam le sela kan ti khop maya ti hiam kum rei tak hun rei tak kan nei tur kan thang thar kan thang le thar lo om le zel tu te poina an rin chho tur tlo tak ani theina turin ti hian fencing thatak po kan neya amara chu a grass chunga taka hi du thu a sam lo deu mo ti in kanan ngai tu ania chu kan thu nei tu te le football lama tuite le player laron chok thar zel tu te point an laron buvek dona atlo lo chan mi puin mi mir hi chu kan lut ngai to mi lo ni in khel tur ngor chau an luta tournament lian tham jok hi zoram pum huap ang chi tournament lian tham jok te thleng thei kan ni rengim kan dol zo rengim ti te po hi ngai tua tham om takhop main ka khia chu kan thu nei tu te le kan roi tu te hian ngai tua na lo seng le deu se ti in kanan in cha ni sela thil chia kan du to lo ni ti kha atop berna tan kan sei vele du hrim mani